ondel-ondelnya bisa ngomong. Wah, bisa ngomong ya adik-adik ondel-ondelnya ya. Wah, wah ondel-ondelnya joget adik-adik. Lucu sekali ya. Wah, ondel-ondelnya joget lagi. Iya, ondel-ondelnya tinggi katanya. Lagi nonton ondel-ondel nih. Apa? Ondel-ondelnya kenapa deh? Iya. Halo ondel-ondel. Salim, Salim. Itu Salim. Salim. Wah, sopan sekali ya ondel-ondelnya. Oh, salim lagi, ondel-ondel salim lagi. Peluk, peluk ondel-ondelnya peluk. Dia takut, takut penasaran guys. Dadah. Dadah dulu deh. Bentar lagi. Wah, seru sekali. Ondel-ondelnya joget-joget.